Grazie wkoll lill-membri kollha tal-Kummissjoni tal-Parroċċja tagħna, lill-fjoristi li jieħdu sib il-fjuri, li dak jieħdu sib it-tindif tal-Knisja regolarment u lill-ħajjata tagħna, it-tiswijiet mawsuqat tad-damas u tal-portieri jkollu għaddejjin. Grazzi speċjali wkoll lill-Kumitat Festi Esterni
mal-mezzo xissollu. Il-Kommissjoni Sasa qegħdin nistennew il-membri tan-nar, nafx il-Kommissjoni nar jekk waslux, Raymond u l-grupp tiegħu jkomplu nistennewhom ftit ieħor. Irrid ngħid grazzi wkoll il-Kazin San Paolo fejn il-President il-Banka Kontributtivi lis-Sultan. Grazzi lill-Kunsill Lokali tal-Posta Preżenti is-Sindu wkoll, grazzi Sindu tal-Innovazzjoni tal-Portier. Grazie all'Polizia che deve collaborare in Fitmana, a Shortman di Konna, grazie al Cappella Chiamo, agli Restoration del Raso, grazie a tutti il Juan Farrugia dell'Assieme di trasmissione come Sheikh TV e le stai un gol nel morda o l'anzianità da Figliaro e sta con collo grazie lilkom eżis kumteraptin, eżis bil-fattori tagħna għax biss jentaqgħu l-għajnuna tagħhom bil-partiċipazzjoni sabiħa tagħhom għat-tendenza dejjem numeruża li kellna f'dawn il-ġranet bil-ħadd, il-qudiesa tal-żgħażagħ, il-qudiesa tat-tfal, il-qudiesa tal-ħruġ li kellna, it-trinijiet, stajna biss jentaqgħu numeruż is-sem sabiħu l-partiċipazzjoni tagħhom għamilna tassew festa denja lill-Apostolu Missier ta' San Paolo. Grazie Vince ukoll qed nixbortana, e permettu li nsemmi l-memorja wkoll ta' Feliċ Buġija. Illi ħallina din is-sena nsemmi wkoll il-memorja ta' diversi benefatturi tagħna illi ħallewna wkoll nitolbu l-mulej għalihom ma nitolbu wkoll biex jitolbu għalina mis-semmu l-kompli persuna. Waqt li nsemmi tan-nar irid insemmi wkoll il-persuna anzjana li dedikat ħajjitha wkoll 70 sena ta' ħidma b'riżin nar, irid nirreferi għal Luigi Borg tal-Lisu